So I'm watching my wakwaba. Aha ye Adom TV. Oti and Council Asempa 94.7 FM. Mimi Drew. And October boso mini de toso eduonu miensa 23rd of October 2021. Me da say mimi da na pebia no Nnawotwi ba ogibre na afi woni yedi sa adwuman don hwere mienu eda enimu yi nsem a edi akotene pa na Nnawotwi mu no na yeyi mu bi na afi yesa so gibre na yebobo ho edwumadie efri Adom TV Studios 355 Fanofa Street na yedi dwumadie edifi edebro midin the Chief Jerry Forsen obetimi afra me CJ and open so yaba me name a production team Kofi Ampedu ora esi ohene Priscilla Joshua Tigo ene o monka nyan so mo take side dwumadie yede ebrel frisambre akopim se no ndu ebebo enti channel so stay with us also on Facebook Adom TV on Facebook na fei Asempa 94.7 FM ewo Facebook and apen common mienu na edapono so Nnawotwi ensamo asisi papa omampani eko aprobo mfimfiri mantem koye interview ewo Eagle FM ye bisa no habo ene airport a o share addition mo Cape Coast no ho ebo emuaye a wode maaye no na akoyese asani wu afri kakra nti wo bankan wo be sha aprobo ase no wo Peace FM one kwamsefa kan kwotwetwe nkomo wode achawpa ema addition mo Cape Coast say oh sana de no ewo manifesto nim mani ene dua so kakra enti achopa na yede ma addition bo Cape Coast nyina well achopa no emu achemienu ebi se eseso mampani bebia wo gina menkan se wo dane na no na wo di intro menkan sa no wonsan so emra kwa na womra me pachew na so wonsan so ma Eagle FM Cape Coast ho na womra me pachew Peace FM interview no mu anso so mampani response to ensembia atodwa eno so anapai ya beje me na fei ya twetwe ho enkomo for instance response or dem atogbe fiti wa flawo on abandoned school project say school no ohene ni free say esi ho achede a on ohene no ankasa enko na wonkonkoye sa response no so eno so ya behwehwem na fei the response on LGBTQI and also so amampani response or the maye near or the ma 499 law students and also so ya beje na fei ya twetwemu enkomo and no the first part of the show lawyer Kwabena Kokofu eba be kam ho na fei erikaji ono atranse da ye no mo ebuobuo ho ne etoso mienu osofu Jesus ahofa na me friend deep for Jesus ahofa and wo hye enkom say 18th October obi bebo Ghana dwumtuni a waji din pa Shatawale obi bebo ntuo enti 18th no duru ya no ano Shatawale no ho PS mienu afiase de ko social media say abo Shatawale tuo ma fe asem no koya ayam hihye enkenka for womo a womo support Shatawale edi di mona say asem no koye atrosem police for di kan eche PM mienu no na fe echire no Shatawale kro no ansa womo eche no achi Jesus ahofe D4 no a wo share san komo no now anapay ye hwe adisuadeas ebetimi afade free the current trend the police administration and namombia womo a to me ubisamia they are trying very hard to sanitize the system bibi wo hon ma ebetimi asuade free mu ana eno so ye betwetwe ho enkomo kwami A+ eba be kame ho na fe ye de san komo twetwe no ye de abro ya mo achema akwa ba ma ye ntwa ho ma ye ba ya fe ye de omampani comment no ebe share ase but ansana no ye betie ensem bi omampani ekan abra wo ye interview no ya mo achema akwa ba ye ntwa ho mra